Biti ama Otumfuo ati se ne owura asan di kankan no na me aboa banye chief justice foforo amra jasani yembo a okọ ahonjie mu ti na o maye ete se ebe hia se ba nana ananso na titru di nti awaba ne se yenye enim baabi anana gina o Ghana man mu na me pani nso so se bo no no nkita hodi bibiri ansa na obeye pani na onim se de ne mpaye ne sebe na futu ne na kwankyere a ebo ama sebe otumi bidura baabi waduri ndi sa abasa ontumi emma asandimam na na fadaroma sebi obeye dwumadi bi a ho abra o mafie medana se emma ne hu se nokre kwan a ofa aso ma se baabi waduri na ni aso na fe wasre se ogusu atunofo na wasana na nso no abompa ya man wa bri na sebe watumi akoso abase bi kwa na obehwe court bi na obehwe adwuma foforo bi so ama ena na oyesa na kese nani anso waye sebe he has not been fair and I say he has not been customarily enti bawa be obase enne nyame ada romana na pa ya aboa mo chief justice wade no be chena nana senne sebi na da roma we Ghana nyina chief justice na fi wode asida kese amanana na fi wasre ne mpaye se oboba na adwuma nso akoso te no anti na ma sebe yenam samre aye be ananso amaye kwanja ma yetimi awura dan kese hu mo amunyim se ubera ha enye ketwa yese ebie kwan ma ti da na se ba bie kwan kra so ama no se na wo mra no fa no mekire na owura sa hina akade na nso so chief justice ni se be mo amunyim no e ma me na yes owura ire Gertrude Torkornoo na we chief justice na ye judicial secretary ononsi ni mini abai anje na homia we court of appeal judge na se wa wadaroma ndipa obuama yesi dan se chief judge daroma ndipa court of appeal for du ana aba kumase ya onti gusi do adwuma da bia o kan omo ana mini abai nso hanatela also a high court judge sisi akrai over vacation tinka meme over vacation do one acting supervisor judge as mi rebe je na ke do se mi fra hom yi mu ba enti da baba ana wa de she wa shi yadom deputy judicial secretary for northern sector me ma me se na ni asopa second anana no fa so a obo ma se baby because of judge for 80 court of judge for edu na high court judge for edu and it was say di wadaro mamu a obo ama sabi asasi de bo ama ya yetumesi sa dan so ni aso pa ti o de aseta kese e de mawo na fe nso so juma kese a wudi e ma judiciary Ghana mre bia o ka bi man na otu yam fo so eno so na ni so pa ti madaro ma na manuasi zo meda ja kumasi fo mpenyin fo as say de mewra so abreye ne zo Otumfuo Osei Tutu kumasi o de maso papa se o no no na fura chief justice abeka de sade ba point de me friend kumasi chief justice zo no to friend kumasi chief justice na o say mewra so one ne judicial me yakwa papa zo that's Otumfuo Osei omawo no ru aka ho mo kwa papa bibia yem fa na se manyame
no say bibia mu faside aseda ese emenya bopon and say fiti ase any baby odi abedro nyina nyame na adomara no chi so say fiti ase bi fiti ase na bopon na dom bebedro no e na domara pa na me odi embe ogidi so obetimi aye ogidi say when so sam ambeta wachi put my say me dodo amehunu nyina amehunu people ni bia say ne trene mu kwa na ode na me do ohu bi boni bia wo bia mu ha no trene se onim si fa da ma da se nsa na ode na nti bia ni we pusu mi say di dwuma we ma na wontimi nye ni bia pusu no se di medie ke se di so sa wontimi nye ti medie me go gidie wo so obeye na pomma ni bu ase bia so didi wo mu so bit maye se be so fa du ase bia so emem egumdi na bebe mu so we payan ko ani be bo ama na so di na le so sa ba bo di ro so onya iboda bo ta o ti bebe na bia wo se ye de bo na mana de duma ko yi bia be ye de bo wa so de bo mo di ye ko so bia no ba ya ta o ti ma bi yo ya ko so say nyame ne dana se John edwuma de wo ma e kura me hu so fiti ase o ka o yi nti mu so be yen so ama mani aje John dana se so de me se papa me di unya ma yi na so fiti ase ale ndi ochi da wo bia so e ko so do so papa so ye ne akani nyina se ye mwa no John ko antimenye du mo se so di na chi na no se be mo se na dia che nsa de so nyina mo fa mo o de ni de tu wa che me bia fa mo ano so we ni pa o ko antimenye tina uliza secretary de wa ba John to obey Mr. Bibi mo ano ma just the strong so ba na ya ba die mi mu yi papa Abuan no bibia nya ko so fi so fire so no ba ni me bo ba so ba mo hwe ni ale bia me hwe ni so eso na ba wa ba na ya ba die bo ni papa ni se graso mu nyina me so mo ka bom na ya na so na dwuma na sipi so mo nyina mo ka bom na se ya na dwuma die na sipi se kakra me se wo ma na internet so do so mo de che pa but you must say that shouldn't so be on go on your Muna mo fa se no predi na ma papa tenachi and when you back the coming so the Muna must